civilni sektor treba da ima svoj predstavnik u skupštini lokalne samouprave tamo gde se donose odluke. Potrebno je da civilno društvo više radi sa građanima, da pojednostavi svoj jezik i da promeni način na koji se obraća javnosti. Treba se stalno, kontinuirano, u praksi zalažu za vrednosti koje su same proklamovale, ne praveći kompromise bez obzira na cenu. Podizanjem vidljivosti problema sa kojim se suočavaju manjinske grupe. Potrebno je uključiti što više mladih ljudi koji bi u svojim zajednicama pokrenuli neke svoje priče. Potrebno je da građanima i građankama podignemo svest o njihovim mogućnostima. Koje postojeće resurse učine dostupnim i stavi u funkciju aktivnim građanima. Svojim primjerom onoga što su napravili podstaći bude da se pridruže svemu tome i da sami nešto iniciraju. Podele ono što znaju, možda možemo da im pomognemo da se snađu u tom lavirintu i tim putevima kroz institucije, da se obrate pravo institucije. Organizacije civilnog društva moraju da omoguće i da podrže građane da se bave onim temama koje su građanima zaista važne. Ovo svakako nije običan posao, što se kaže od 9 do 5. Motiviše me to što svojim nekim angažmanom možemo da doprinesemo da naša zajednica, naši prijatelji, naši sugrađani možda bolje žive i bolje ostvaruju svoja prava. Naš problem i mi moramo da ga rešavamo. Motiviše me vera u zajednicu. Motiviše me vera i nada u bolje sutra. Smeh, zadovoljstvo, sreću, barem jednog korisnika. Hrabri pojedinci. To što korist od našeg rada imaju svi. Motiviše me moja želja i volja za promenu. Želja za bolji položaj mladih. I na kraju dana, kada saberemo sve utiske i shvatimo koliko je ljudi dobilo našu podršku i koliko smo zadovoljnih očiju videli tog dana, daje nam snagu da nastavimo dalje. Verujem da ujedinjeni građani i mladi mogu da postignu da menjaju čak i svet, a ne samo lokalnu zajednicu.